Haga Jingialehkai Serie A prenga ke Griari Persia ika Roma. Bapai syakane ke Jingialehkai baru art ligi ken hun ki klem la ban ki jar nadu Sdang ka kela step had bukot jong ke Jingialehkai wala kela Persia ka to ne ban yo ban ki jar ken regi klem la ban penur long. Haga Jingialehkai La Liga prenga Mallorca Persia ika Real Madrid. Bapai syakane ke Jingialehkai ka Real Madrid kala yo shwa ban ki jar nengkong tang haga minit ka bakhat lai Lengbau Rodrigo badia ke bol lera penpu da Vinicius Junior badai lebang ne ke shigol ka Real Madrid ka tam haga kela step da shigol lanon haba fai pat shaga kela mit ka Mallorca kala yo ban siu kuliang ya ke shigol jong ka Real Madrid haga minit ka basan thulai Lengbau Morigi badai lebang ne ke gol la penlong ya ki Rangialehkai ba Kynsai jong ka Real Madrid bagi klem la shiu ban thep ya ke gol pentam wala ka Real Madrid ka kham khlany haga ne ke Jingialehkai bad hadu bukot ke Jingialehkai baro art ligi ken hun kia khai tamar shigol haga Jingialehkai Premier League hapreng ke Brentford Persia ke Crystal Palace haga ne ke Jingialehkai ke Brentford kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Crystal Palace da ar la ka wei haga wei par ke Jingialehkai Premier League hapreng ke Chelsea Persia ke Manchester City haba phai shak ne ke Jingialehkai ke Manchester City kala yo ban khi jar nengkong tang haga minit ke bakhat pra Lengbau rang tep gol ba Kynsai jongkau Erling Haaland badia ke bol lai rapen bu dau Silva bad hadu bukor ke kela step ke Manchester City katam da shigol lanan haba phai pat shaga kela mit ke Jingialehkai ke long Maria khaj Henry de haga minit ke ba prapeu sau ke Manchester City kala yo ban tep ya ke gol ke ba ar Lengbau ko wasik badai la magini ki ar gol la pelong ya ke Manchester City bagan pelim ya ke Chelsea da ar lanon haga ne ke Jingialehkai Sdang jongka menta ke Samoi